Da. Deci, dacă stăm și ne gândim la șarpele care a fost ridicat în pustiu, la care trebuia să privească oamenii ca să fie vindecați, Ha végig nézzük a kígyó, amikor becsapta az emberiséget, știm că nu șarpele a fost cel care i-a vindecat pe oameni. nem a kígyó gyógyította meg az embereket. Șarpele a fost doar un simbol spre care oamenii trebuia să privească și ei privind, având credința promisiunii lui Dumnezeu, ei erau vindecați. A kígyó egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen szimbólum, ahol be tudta csapni az emberiséget, de akik befogadták Krisztust a szívükben, és hozzá mentek Krisztushoz, és áttették a gyógyulást, és megköszönték, hogy igen, Uram, te meggyógyítottál, és megerősítettél, és a drága véred kifolyt értem. La fel, prin mobilizarea mai multor persoane, vrem ca să ridicăm misiunea Holy Doctor la înălțime. És ez a Holy Doctor misszió, hogy minél több erős tanítványságá tenni az embereket, hogy együtt menni előrefele, mint Magyarországon kiküldetés. Ca oamenii în mod simbolic să privească către un loc unde știe că acolo sunt oameni care stau la dispoziția celor care trec prin necazuri, prin probleme. Ahol az emberek tudnak jönni Istenhez, és tudnak fejlődni egy olyan nép felé, akik erősek a Krisztusban, ahol erősek a pásztorok, ahol erősek a Szent Szellemben. 112 este SOS internațional. Deci peste tot și în Elveția aici, dacă suni la 112 sau întrebi pe cineva ce înseamnă 112, tot știe că este telefonul unde poți să suni ca să primești ajutor. Mint van ez 112, felhívják, hogy van egy csapat, és kiküldetik a segítő embereket. Și noi credem că dacă reușim să ne mobilizăm mai mulți, putem să avem o voce mai puternică și oamenii vor ști despre lucrurile care noi le facem. Akik így, hogy országszerte egy erős csapat, ahol erős lélekben tudunk imádkozni az Istenhez, és együtt is hálát adjunk az Istennek, akkor az emberek együtt fel tudnak fejlődni az Istenbe. Asta înseamnă că potențialul nu este de 1%, adică de o persoană, cât poate să facă el, ci fiind o grupare și cât mai mulți oameni, potențialul de a ajunge vocea noastră la sute și mii de oameni este mult mai mare și asta dorim noi să facem prin lucrarea aceasta. Az Isten segítségével, hogy mint egy erős hang, hogy az emberekhez eljusson az a világosság, amiben Isten tett velünk, hogy ők is reménységre kapjanak és hitre jussanak. Și reușind să avem mulți oameni care să se implice, totodată oamenii aceștia sunt din diferite locuri și vom reuși cu timpul, cu ajutorul lui Dumnezeu, să formăm grupuri regionale. Dacă poate mai încet să traduc. Aha, ok. Cu cât mai mulți vom fi din diferite zone, cu atât mai ușor ne va fi să facem grupuri regionale, adică grupul din Limerick, grupul din în altă parte. Și atunci când oamenii ne cheamă la ajutor, noi știm unde să-i direcționăm, pentru că știm că avem oameni care se ocupă de ei în locul X sau Y, de unde ne cheamă. Da. Az Isten segítségével, hogy minél több egy ilyen erős csapat és erős Isten gyermekei, ahol készen vannak arra,
hogy együtt munkálkodjunk, mert Istennek mindenkinek adott egy feladatot, mindenkinek van egy talentuma. Deci asta este... Itt nem csak a pásztorról szól, nem csak én rólam, hanem együtt. Deci asta este așa în mare și cred că am reușit să cuprind în așa fel ca să vă dați seama de viziunea în ansamblu și cum a început, care a fost dorința. Most biztos, hogy jobban megértitek, hogy milyen rálátással volt ez a misszió munkának, hogy nem csak az ő saját erejéből tette ezeket a dolgokat. Și acum, legat de lucrarea de misiune Holy Doctor Ungaria, am să vă spun ceva care o să vă bucure. Azt mondta, hogy Magyarországon el fog mondani egy olyan örömhírt, hogy mindenki fog örülni. Având cu câțiva ani de zile în urmă o conferință de rugăciune aici în Elveția, în Geneva, ott, ahol van a testvér, Svájcban, a városban, ezelőtt pár évvel imádkoztak. Am avut un invitat, un frate din România și la un moment dat, stând împreună la restaurant, meg volt hívva egy kedves testvére hozzájuk, és együtt ebédeltek egy étterembe. Fratele spune, Emil, am văzut foarte multe lumini împrăștiate pe tot continentul. Peste tot continentul, foarte multe lumini mici. Azt mondtam, kedves testvér Emil, láttam egy látás, hogy sok országban egy világosság kigyúlt több országokban. Și aceste lumini mici și multe, la un moment dat, au început să se adune și să facă o lumină mai mare. Azt mondta a testvér, hogy ez a világosság is mindannyian összegyűjtötte maga az Istennek a lelke, és egy nagy világosság kezdett lenni. Și atunci a văzut în mai multe țări multe luminițe de astea mai mari. És azt mondta, hogy ez több országban és több falvakban. Și toate aceste lumini s-au conectat între ele, s-au legat între ele. És azt mondta a kedves testvér, hogy együtt összekötötte maga az Isten ezt a világosságot. Fratele a început să spună, să enumere țări. Am văzut în țara cutare, dintre care a spus am văzut în Irlanda. Azt mondta, hogy több testvér azt mondta, látta, hogy több országban Isten megmondta a nevét, hogy nagy feladatok lesznek. Például Magyarország, mint Írország. Chiar atunci m-am gândit că din țara cutare și cutare mai cunosc oameni care sunt acolo, dar din Irlanda nu cunosc pe nimeni. És azt mondta, hogy több országokban ismer embereket, csak Írországban nem ismer senkit. Și nu după mult timp mă contactează Loios, pe care nu l-am cunoscut până atunci. Kevés idő eltelt, és utána én felkerestem Emil testvért, vagy ő keresett fel engemet is. Și atunci nem is ismertük egymást. Și atunci, din inițiativa lui, din dorința lui fierbinte de a lucra pentru Dumnezeu, înțelegând această misiune, fratele Loios a zis, vreau să deschid pentru Ungaria această misiune, știind că Domnul vrea să lucreze și să se deschidă și în alte țări. És ez, amit régóta imádkoztam én, hogy együtt neki is a szívére helyezte, hogy együtt a magyarországi keresztény testvérek, hogy együtt munkálkodjunk. Eu personal m-am așteptat după România, Holy Doctor România, să vină eventual Holy Doctor America sau Germania sau Elveția, chiar unde sunt eu aici. És ő mindig azt gondolta, hogy csak Romániából lesz ezek a missziószolgálatok, a kiküldetések. Ő nem is gondolta erre, hogy
mi fogunk hozzájuk csatlakozni. Dar Dumnezeu nu lucrează așa cum vrem noi, El lucrează așa cum știe El că e mai bine. Isten nem úgy munkálkodik, ahogy sokszor mi akarjuk, hanem ő úgy munkálkodik, hogy ő akar. Și El a vrut ca după România să urmeze Holy Doctor Ungaria. Miután romániai Holy Doktor, utána Isten azt akarta, hogy Holy Doktor Magyarország tanítványságon tévés. Mai ales din cauza acestei întâmplări și cum a lucrat Dumnezeu și cum a vorbit, apreciez foarte mult și iubesc foarte mult comunitatea asta Holy Doctor Ungaria și vă doresc din toată inima să vă dezvoltați, să creșteți și să faceți lucrări minunate, pentru că este lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu v-a ales să vă implicați. És azt mondta, nagyon örvend, hogy ennyire összefogunk, és ennyire munkálkodunk, és nem vagyunk egy ilyen törvénységben benne. És nagyon hálás az Úrnak értettek, hogy tudunk együtt működni az Istennel. Azt mondta a testvér, hogy nem is tud magyarul, de érzi szellemben, hogy egyek vagyunk. Și acum aș vrea să trecem la următorul pas, apoi o să aveți întrebări și o să vă răspundem. Tovább fogunk lépni most egy lépéssel, és utána lehet kérdezni nyugodtan. Următorul pas este, vreau să vă spun cum am început Holy Doctor România, pentru că Holy Doctor a pornit aici în Elveția, dar de fapt Holy Doctor la un moment dat a pornit din România. Holy Doktor romániai testvéri kiküldetés tanítványsága Elvíciából indult el, de mint románi testvérekkel együtt országszerte. Și la fel și aici eu mă așteptam și nem csak Romániából, hanem több országokból, akik kint vannak külföldön. Și la fel și aici eu mă gândeam că în România o să înceapă poate cu un frate slujitor dintr-o biserică, un frate păstor, un frate diacon, prezbiter. Azt hitte, hogy csak egy ilyen gyülekezetben fognak benne maradni, csak ott fognak munkálkodni. Dar și aici a lucrat Dumnezeu altfel de cum am așteptat eu. És Isten másképpen munkálkodott, ahogy ő elvárta volna. Și Dumnezeu a ales un tânăr pe nume Elisei, la vârsta, nici nu știu exact cât avea atunci, și a intrat și la fel a preluat și a început în România, Holy Doctor România. De aici îl las pe fratele Elisei să spună el povestea mai departe, frumoasă, cum Dumnezeu a lucrat, procesul și cum am ajuns până aici. És utána az Elisei Romániában Marosvásárhelyről csatlakozott, és rajta keresztül is nagyon sokat kezdett az Isten munkálkodni, és úgy ismerte meg az Úr az interneten keresztül, és személyesen is találkoztak. Înainte de asta vreau să mai salut pe toți cei care au intrat între timp. Domnul să binecuvinteze surorile și frații care au intrat. Amin. És az Úr áldja meg a testvéreket, testvérnőket, akik később csatlakoztak be, akik besegítettek eddig is, és Istennek áldását kívánják. Ascultăm mărturia fratelui Elisei legat de lucrare. Elisei testvér el fogja mondani ő is, hogy csatlakozott, és utána tudtak Barna Imre, Orsi, Ildikó kérdezni, és utána én lefordítom. Dragi frați și surori, în luna aprilie a anului trecut, tavaly áprilisban kezdődött el az Úrnak munkája az ő életébe. am acceptat invitația de a face parte din lucrarea Holy Doctor. Elfogadta, amit az Isten kijelentett neki, hogy a Holy Doktort kifele tudjon munkálkodni, ne csak befele. Înainte cu câteva luni, fratele Emil m-a chemat în această lucrare. Előtte egy pár hónappal a testvér Emil hívta be, hogy együtt tudjanak munkálkodni.
Însă fiind implicat în alte lucrări, nu am acceptat pentru că m-am angajat la un post de radio și lucrul nu era puțin. Nem fogadta el a kérést, mert nagyon le volt foglalva a rádiókkal, és még közben más dolgokat is végzett a kedves Elisei. Mi-a plăcut inițiativa pentru că Holy Doctor înseamnă rugăciune și a mijloci pentru cei care sunt bolnavi. A Holy Doctor azt jelenti, hogy együtt menni és imádkozni a betegekért, kiküldetés. Însă nu știam exact ce înseamnă a fi un mijlocitor și ce presupune această lucrare. Nem tudta azt, hogy mit jelent a tanítványság küldetése, ameddig az Úr meg nem mutatta neki. Pur și simplu am acceptat să intru în lucrare fără a ști de fapt ce înseamnă a fi un mijlocitor. És elfogadta az Istennek hívását, küldetését, hogy együtt tudjon munkálkodni az Istennel együtt, Istenben. Bineînțeles, am avut multă râvnă și voiam să fiu angajat într-o lucrare, mai ales pentru Domnul. Még több tüzet akar, hogy égjen az ő szívében, és az Úrnak a munkájában, az Istenben, hogy együtt munkálkodjon ő vele. Cred că planul Domnului a fost să trec pe aici și să intru în această lucrare pentru a înțelege mai bine semnificația rugăciunii și ce înseamnă a mijloci. És az Úr át kellett vigyázzen a viharon, hogy megértse, hogy valójában Istennek más a terve. És akkor becsatlakozott az Istennek a tervébe. A fi mijlocitor înseamnă a fi purtător de poveri. Az, hogy Istennek harcossal lenni, és tanítványsággal lenni, hogy Istennel együtt munkálkodni, és Isten ővel együtt munkálkodjon. Am înțeles că trebuie să am un program disciplinat de rugăciune și să intensific rugăciunea în viața de zi cu zi. És minél többet, hogy ő maga az Istennel együtt szellemben növekedjen, és imádkozzon, hogy fel tudja használni az Úr. Am înțeles ce înseamnă a fi mai aproape de oameni și de a mă pune în locul lor. Két dolgot megértett az ő életében, hogy valójában oda tette az ő életét, akik viharokon mennek keresztül, szenvedéseken, és megértette, akik fájdalmakon mennek keresztül, hogy mit jelent az a fájdalom, és segíteni, és imádkozni a betegért, és megkenni olajat. Vreau să fiu foarte scurt și vreau să evidențiez, să spun faptul că lucrarea se diferențiază de alte lucrări, deoarece este grea. Az Istennek munkája sokszor belevisz az ő akaratában, és sokszor a mi akaratunknak a munkáját átviszi az Istennek az ő akaratában. Sokszor, amit mi azt mondjuk, hogy na Istenem, ez a te akaratod, és Istennek más az akarata. Chiar dacă este grea, vedem în fiecare zi puterea lui Dumnezeu care ne ține, ne dă putere să mergem înainte. És sokszor úgy tűnik, ha nehéz, de Isten mindig ad erőt nekünk, az Úrnak a munkájában is Istennel együtt munkálkodni. Ne bucurăm de faptul că în momentul de față, în România, nagyon örvennek, hogy Romániából itt szemtől szembe tudjuk látni egymást. Avem frați și surori care intră lunea pe Zoom în jur de 30-40. Hétfőtől hétfőre összegyűlnek, és online-on együtt magasztalják az Istent, és növekednek az Istenben. 40 személy országszerte, Amerikából, Németországból, Londonból,
és fizikálisan is találkoztak. În final, vreau să vă spun că merită să vă implicați în această lucrare. Azt mondta, hogy